So hello guys, another day, another menu lah untuk korang buat dekat rumah. So hari ni kita nak buat Char Kway Teow. So jom kita tengok cara pembuatannya. Let's go. Okay, hari ni kita akan masak Char Kway Teow. Ini semua bahan-bahan dia. Udang isi ayam dan sayur-sayuran. Okay. Kita akan masukkan sedikit minyak. Panaskan dulu sekejap. Dan kita masukkan bahan mentah. Dan kita masukkan bawang putih, cili padi, bawang holland, batang sup. Masukkan cili pun sikit. Dan kita masukkan paste Char Kway Teow, satu sudu sup. Tumis sekejap. Kita masukkan air. Satu sendut. Dan kita masukkan sedikit telur. Dan kita kacau sebelum dia panas. Kway Teow. Dan kita masukkan semua sayur. Carrot, daun bawang, tomato. Dan sekali kita akan masukkan chicken stock satu sudu, ajinomoto setengah sudu, gula satu sudu, sos cili satu sudu, sos tiram satu sudu, dan kecap bukit sikit. Tunggu sekejap, lepas tu kita tunggu untuk dia hidang. Okey, siap. Selamat mencuba.